हेलो 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 हाची हम प्राथमिक कार्यक्रमरे एक भिन्न प्रकार एक बक्सिंग चैंपियन अनुष्ठान करिबार आसी आपण माने देखि पारबे एबे स्टैंड रे आमे पहुंची गलानी बहुत लेट हेलानी हमर प्लेयर्स मान को स्टाना को डाक्सिबा कारी मु अनुरोध करू आसी आपण माने क्यों ठारे असंते आपण माने जल्दी जल्दी तेज को असंतो गिल वर्सेस वाल्डेस सारी नाम मिस्टेक हाई कला तो बॉबी लेस्ली वर्सेस कालिस्टोर जल्दी जल्दी तेज को असंतो बाबी लेस्लिस ताने कुके हर कलेनी त अपन माने देखि पारु छिबे टांकर बाड़ी केनटा गिजलु से झाड़ पछल लेके दिसलान बाड़ी देखि के ता अपन माने खुश होइ छिबे जेनटा कि आमर एड माने आछे एड ढिप लेके दिसलान दिहेटा तो एनु करी मु देखिबाकु चाहौची जे आम कालिस्टर को जल्दी जल्दी ताको स्थान गहर करंतु आयो मा कालिस तो आसी गला रे लछवा केनटा गाडी एंट्री करू छन पाक तो कालिस तो आसी गला रे आपण मा देखि पारु ओ माय गॉड आपण मा देखि पारु छिबे केनटा भाजरे हिटी बोलले जे हमर प्लेयर जा तो इनो हमर हंता परमा जे ताको दिने केते बाबू आछे तो देखु छिबे आपण माने केन बाटरे केनटा करी केनटा एटा काढू छम बाटरे देखि के झाडा लागला न की होरे खुडी इसे कोन सर छे ऐसे हार कांकार लेखि लागला न Great, he's a great man. So he's very beautiful body. So congrats. So अपन माने देखि पाइ छिबे वर्तमान प्लेयर माने आसी गलेनी so हमें प्लेयर मान के संगे कथा हबा who don't understand into what is into so body is fighting so okay this is my body imur dehetigin hetana kenagi okay kena okay Kigils what is it what's the name is the name Simonchi hetana Kalisto oh it's a very funny man te mugurenda okay you are very so beautiful man okay cool so भाषामान हम पाखरे सिरे बाबुलिस तापर माने बुझी पार छिबे ताकर कासा भाषा केनटा भाषा तापनि कासा कहले त हमें ताकर संगे कथा लगबा तक नाच मौडे रे खुपनी त वर्तमान ताकर संगे कथा लगबा so what is your name sir Kalisto so तापर माने जानु छिबे केनटा बातरे कथा कहउछन मटेटा झाडे लागले न हो so Kalisto in the stage in the fight se boy bhai so you are sir what is six pack so cool so what's the hungry scene in the super the set sir so आपण माने बुझी पाइ छिबे ताने हम केन कथा लागनु जे त जेनते माने स्मान चाडो so what is this तो जेते बेले आसले बाटी तो इसे देखला बेले तो वो स्क्रैप जोन से चार से तो साली करके हिट पाला ना सेट का हम इंग्लिश रे कथा लागलो तो मैं माने सेटा बुझी नै पारो ना अरे ना बुझी पातो स्किप का हला करू जा वीडियो के स्किप करना ने ना तो what is what's around this fights let's fight okay you are ready okay तो आपण मान देखि पारु छिबे वर्तमान फाइटर लागि हमर प्लेयर माने तयार हेले न सो आमा फाइट स्टार्ट करमा सो
all players is the fights in the ready. Okay? Okay. Okay? Okay. So, switch. What is switch? It's man. Cool. So angry. Okay. Back. 1, 2, 3. So, आपण मान देखी पाहिजे तुम्ही छान काही हिसाबे मला मान खाली लागले ना so okay back cool just fight in the spy let's go in the wow outside wow very beautiful fight let's fight thank you oh bubbly what a wonderful bubbly in the great fight man understand wow what is it in the stage Last in the crescendo under the stand Charlie's fight. Wow. The fights in the fights. That fights in the gas in the understand? Wow. Very nice. What very bad man. So you are so hungry to understand? What do you say, man? What are you angry? तू डंडा कट जला नो तो last fight The guys, take this. The bubbly is the dead. Oh my God! Jinda hai. So, wall jinda. So, 1, 2, 3. So let's go. Wide hand him. Get up, man. Get up. What did you say in the man? Go. Very dhara lekhe lagla no let's go in the body in the outside this man is the road so let's go fight the man wow so body is nice wait 1 2 3 let's go wait man get up she is no more let's do fight is winner to Bubbly. What is chamber in the place in the returns? What is second returns इसको ले लो वहाँ पे ले लो उसको right no man so angry stop इधर get up फाटसम्म हाफर माने देखि पारु थिबे ठेंगटा खेल चाले छिला हमें तो फास्ट ने हमें कही छे कि बाबली हैंड गिगिल्स लारे चाली छिला वर्तमान सगारे त एबे विनर है छन्छि हमर बाबली त नेक्स्ट राउंड से वर्तमान अछन हमर एजे वर्सेस डीएम त समाने तैयार हाई कारे हमर स्टेज को जल्दी आसी पारन्छु एवं आपण त जेति छन्छि आपण फर्स्ट कन्टेस्ट winners boys okay so let's fight in the next round third rounds let's go fourth rounds in the final match okay game style is very beautiful place in the wow what's your entry what do you say man I done kill it. Yeah. What is it? What's your name? James. Okay. Last. AJ Styles. What do you say in the stage? Come to the stage, AJ.
哎呦我的妈！ Wow, very beautiful. Why is your boss as GM? As your boss as GM in the spice in the stage? Wow. Very beautiful, man. Very beautiful. Let's fight. Let's. What do you say, man? What is it? Guys, हिन भर्समान माल लाडू छिले चापर मान देखि पारु छु हैन त्यो भर्समान केन चाहिँ गाले देखमा छिके What do you say? AJ style fight me last fight those in side so angry. AJ is so very angry man. So which the last fight in angry to fight sleeping. So वाह ने कहनो आजकल जनता हो तो नहीं पानी हमारे बुआ एले की मार ले खता खत भटा मार ले बुआ कत आ केन के बोले देखा ले बुआ को why do you say last fight what is shit to very angry man the last 哎呦我的妈！ to last fight is the last round the fight to very angry inside in the doro do jo bujlo ke ne oh doro do to let's fight to AJ put the AJ style the fight the in the side the बहुत तरह से पहिलो तो हमें नेक्स्ट राउंड टेकमा किन माने माल लाडबे एबे डिगमा में आपण माने इना हिठाउन कैंसियर के डाउन ने तो लेट्स गो था फास्ट माने हमें देखमा नेक्स्ट राउंड रे पहुंची गाला ने हमें माने पहुंची गाला ने नेक्स्ट राउंड रे तो वर्तमान रोमन्स रेंज वर्सेस सुपर खाली तो बाडी ताकरा फाइट देखमा हमें ये भी कादो भिजरे बाडी देखमा किंता मार है भी बुझ लगता ठीक है लास्ट दो का पेट चूजी हो बुझलो के नाना घंटा कटाने का बुझलो के ने तो हमें देखमा रोमन्स रेस इज कम टू द स्टेज And from Pensacola, Florida, weighing in 265 pounds, Ruben Greg Hamilton, you are fired because here comes the big dog. Come to the stage, Romance Reigns. Romance Reigns, they come in the stage. The very angry man in the stage. What do you say in the style in the dress? Just me das, itu kutte berkertas, itu romanis, itu WWE, itu champion, itu fight, itu best. तो आपने माने बुझले कि नहीं हो कोता इधर मुझे तो नहीं बुझनी हो तुम्हें कहना बुझबो तो लेट्स फाइट इन द सुपर खाली कम टू द टेक Champion had gotten to him. WWE's best player in the Romania. 哎呦我的妈！ Roman Reigns is very angry man in the outside in the super khali in the stage in the Roman Reigns in fight okay man cool man and wow very beautiful in the fight in the stage wow Superman punch. What did you say? The last going to fight. The style. Kado between the mud. Fight. Wow. Last fight. Okay. Wow. Very beautiful. Wow.
The style is very good. Wow. So, wow. Very beautiful, man. Very beautiful. So angry. Stop, man. Stop. Cool, in the cool. Cool. In the Romanians. Roman sense, just name is Roman sense, okay? Okay. Okay. So let's do fight also. Why don't you do fight? So let's go, you see, it's no more. The style. What do you say, man? Fight do you say, let's fight, sir. So she is no more. लागू छ कि माने गुटे गुटे पहुँच मार खाई फुली करी पूरा कादो भितर बुट बुटे कर जाके नाके भितर सब कादो ढुकला लागू छ मते जे हिसाब पड़ी थन देखि पारथुबे तो जागुटा देखि पारथुबो जेंता था पड़ी जे महा नाके काने सब बडे ढुकिला लखे कादो लागू सब कादो ढुकी छ लखे लागू छ सब कादो जहा लागू छ मते पतार भी ढुकी दवा कादो वाओ वेरी ब्यूटीफुल मैन वेरी ब्यूटीफुल Romanians. Rumas Ranches the winner double champion Rumas Ranch. Here comes. Five. In the last five. A Superman punch. Wow. Very beautiful fight. Nice. That fight. Superman punch. Nice. Roman Reigns is great player. On the side. Wow. Very beautiful. Wow. Why do you say? Oh, man. Stop, man. Stop. Man. Wow. Jangan permain dari sepatu be. Jangan tak hisapnya amat Roman Reigns fight karusan. Jangan tak ki bos teman. Entah Roman original Roman Reigns भी entah के fight ना कर जिबे. Jangan tak ki amat duplicate Roman Reigns entah fight karusan. So wow. Very beautiful. Your eyes do very nice. Why do you say तो आपण माने ईमान का नु जीत करी आपण केंटा फील ता कारुसन. In the party. In the fight. In the Superman fight. In the Pasha. Superman fights. Why is the great Superman fights in the nice. What do you say in the stage in the what's the language? In the competition. In the luggage. In the pack. अच्छा मैं भी किसी बची नहीं बार ईमान का कथा बाटा तो जेंटा भी हो फाइट गला न तो आपण माने तो भूली गई बोली हो पागल लई गला न हो ए काडो भितर नाकी गरी पूरा पागल लई गला न तो डबल चैंपियन इज द रोमन रेंज तो लेट्स डू तो जेन फाइट कारी रोमन रेंज स्टेज नाम कमाई छन ताकू आमे टंगारी गुटे प्राइज दे करी करताली रे आमे ताकू मनोरंजन सहित ताकू उसन आनंद करिबा तो एनु करे मु अनुरोध करू अछि जे आपण मान दर्शक बंधु मान गुटे करताली दे आपण माने उत्साहित करंतु तो आपण जीती छन तो टंगारी न आरु गछ खुट काटी गरी हमर ओडिसा के सुरक्षित रखन. In the fight. In the Romanians.